Uyu munsi tugarutse ku basitari bagera mu munani bariwe agapapu n'abasitari bagenzi babo, ni ukuvuga ko babatwaye abakunzi. Rimwe na rimwe bamwe bavuga ko ari sikamu, abandi bakavuga ko ari puranka, bakavuga ko ari ukugira ngo bamamare cyangwa barusheho kumenyekana, gusa rimwe na rimwe bimwe biba ari ukuri. Turaza guhera ku mwanya wa munani tujya ku mwanya wa mbere. Ndazi neza ko utaza gutungurwa kuko abenshi muri bo urabazi kandi ujya ubibona. Mbere yuko dutangira mbanje kuguha ikaze kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Niba ari ubwa mbere wahageze ukore subscribe ufungure inzogera. Ntatinze ku mwanya wa munani turasanga umuhanzi tuzi ku izina rya Kenny Solo. Uyu Kenny Solo yakundanye na Aliyeri Ways mbere yuko Aliyeri Ways akundana na Juno Kizigenza. Babaye mu rukundo igihe gito, gusa Juno Kizigenza yariye agapapu Kenny Solo amutwara Aliyeri Ways. Byatangiyeho Juno Kizigenza yagaragaraga mu ndirimbo ya Aliyeri Ways bise Away. Nyuma yaho byakomeje kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aho banyuzagaho amafoto na video bari kumwe, bigaragara yuko bari mu rukundo. Bituma Kenny Solo abivamo yishakira undi mugore. Bigaragara yuko Kenny Solo yariwe agapapu na Juno Kizigenza. Bikaba byatumye Kenny Solo agaragara kuri umwanya wa munani w'abasitari batwawe abakunzi na bagenzi babo. Aha tudatinze tugiye ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa karindwi turasanga umuhanzi witwa Nshimiyimana Mohamed. Uyu akaba yaramenyekanye ku izina rya Nizzo Kaboss, by'umwihariko mu itsinda rya Urban Boys. Uyu akaba yarakundanye na Anita Pendo tuzi nk'umu-DJ akaba umunyamakuru. Uyu rero yakundanye na Anita Pendo, gusa nyuma yaho umukinnyi witwa Nanda yaje amutwara Anita Pendo. Bigaragara yuko uyu Nizzo Kaboss cyangwa se Mohamed Nshimiyimana yaje kuribwa agapapu n'umukinnyi witwa Nanda. Bituma uyu Nizzo Kaboss agaragara kuri uyu mwanya wa karindwi w'abasitari batwawe abakunzi na bagenzi babo. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga DJ General Benda. Uyu yakundanye na Shakira Kai, aho bavibingaga cyane kuri TikTok bakagaragara nk'aba-influencer bakomeye cyane kandi bari mu rukundo rwa nyarwo. Gusa umudiyasipora yaje amurya agapapu, ubu General Benda ntagikundana na Shakira Kai, ubu ashobora kuba yakishakira undi mukunzi bitewe n'uko yariwe agapapu na mugenzi we. Bikaba byatumye uyu DJ Benda agaragara kuri uwo mwanya wa gatandatu w'abatwawe abakunzi cyangwa se abariwe agapapu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umuhanzi witwa Kwizera Jean Bosco tuzi ku izina rya Juno Kizigenza. Uyu akaba yarariwe agapapu. Wakibaza ati ese yatwawe nde? Uyu Juno Kizigenza mu minsi ishize yari mu rukundo n'umuhanzikazi witwa Francine Mpundu, gusa ntibyakunze ko yamugumana kuko bamuriye agapapu. Ubu Francine Mpundu ifite undi mukunzi. Ibi byatangiye aho bakoranaga indirimbo bise Over, nyuma yaho bavuga yuko yamwambitse impeta, gusa Francine Mpundu yatangaje yuko atamukundaga bya nyabyo, ahubwo yuko ari we muntu wari umufashe neza muri icyo gihe. Bituma uyu Juno Kizigenza agaragara kuri uyu mwanya bitewe n'uko nawe bamuriye agapapu bakamutwara Francine Mpundu. Dukomeje tugiye ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga icyamamare tuzi ku izina rya Zapa. Uyu yakundagana na Linda ariko baramumutwaye ntakiri uwe. Ku mwanya wa gatatu turasanga Manager Claude ukundanaga na Bwiza Emerance tuzi nk'umuhanzi ukomeye cyane bitewe n'uko afite korabo zirenze kandi akaba yakoranye n'abahanzi bakomeye mu Rwanda, twavuga nka Bruce Melody bakoranye Ogera ndetse na The Ben bakorana Best Friends. Uyu Bwiza yakundanye na Manager Claude, gusa ntibyakunze ko baguma mu rukundo. Manager Claude ubu yariwe agapapu. Dukomeje ku wundi mwanya turasanga Safu Madiba. Safu Madiba yakundanye na Butera Knowless. Bigaragara ko bari mu rukundo neza, ibintu ari good. Gusa ntibyakunze ko yamugumana kuko uwo tuzi ku izina rya Clement iraje amurya agapapu ndetse ahita anamushaka bahita babana. Urumva yuko Safu Madiba yaje kuribwa agapapu gakomeye cyane, bikaba byatuma yakwishakira undi mukunzi bitewe n'uko atakiri kumwe na Butera Knowless, ahubwo Butera Knowless yiboneye umutware ari we Clement.
Dukomeje turaza kubona ikindi cyamamare tuzi nk'umukomediyani cyangwa se umukinnyi ukomeye cyane mu ruhando rwa sinema nyarwanda ari we witwa Regis. Uyu Regis yakundanye n'abakobwa batandukanye by'umwihariko twavuga nka Miki bari mu rukundo igihe kirekire, gusa Aje Promoter yamuriye agapapu ndetse ahita amukoresha n'ubukwe bahita babana. Uyu Regis asigarira aho. Nyuma yaho abona ko atabyihanganira ajya kwikundanira na Queen. Nyuma yaho undi nawe araza amurya agapapu, Regis asigarira aho. Urumva ko Regis bamutwaye abakunzi bagera muri babiri. Uyu yagaragaye kuri umwanya wa mbere bitewe n'uko ariwe bariye agapapu cyangwa se batwaye abakunzi bikamenyekana cyane kurusha abandi. Wowe twanyuma ino video ndagushimiye, nawe utaha mu yindi video nziza nzakugezaho. Ukomeze kugira ibihe byiza.